Jotelo mag dinde kaunti ma Kilifi koro dwaro jotelo mag siasa mondo obed gi thuolo mar twak mar neno ni tungni kod liet mar siasa e pacho ka odok chien. Kotelnegi kod jadolo Edin Kopere mar Malindi Wilbard Lago giwacho ni tungni mar siasa manenore pacho ka nyalo medore kendo kelo rochruok ka poni twak mar kwe ok obedo e kind jotelo kod ogendini ma pacho ka. Owacho ni jotelo mag siasa osechako kampen machon, ng'anyo kod weche ma ok ni kare manyalo kelo rochruok mar kwe e pacho ka. Changamoto kubwa tulionayo Kenya ni kwamba mashauriano ya hapo awali hayaonyeshi manufaa na faida yake. Sasa watu wameingia uoga kwamba je, kama dialogue zilizofanyika mwanzoni hazikuleta matunda yoyote, je, hii itakuwaje? Mazungumzo muhimu ya amani na maelewano yafanyike wa vitengo vyote. Wito wa ushauriano kama viongozi wa kidini tunaunga mkono ifanyike kwa haraka, tupate suluhu ya haraka ya kudumu kusukuma taifa letu la Kenya na serikali katika ufanifu mzuri tunaotaka. Kenya inataka haki iongozwe na haki na katiba. Sasa kama mtu atajitokeza aseme kwamba nitaiba kura ili fulani na fulani abaki, sasa kila mchezo una sheria zake. Kwa hivyo wale wanaosema wataiba kura si salama kwa Kenya.